Višegodišnji problem meštana Žiračkog Dolca konačno je rešen. Putna infrastruktura u ovom novopazarskom selu je završena, a asfaltiranjem glavnog putnog pravca i sanacijom više krakova meštani su dobili bezbedniju i kvalitetniju saobraćajnicu. Projekat je rezultat zajedničkog angažovanja meštana grada Novog Pazara i Direkcije za izgradnju, koji su složno radili na unapređenju uslova života u ovom kraju. Radovi na putnoj infrastrukturi u Žiračkom Dolcu su završeni, a meštani ovog novopazarskog sela sada imaju asfaltiran put, čime je višegodišnja potreba ovog kraja konačno rešena. Projekat je realizovan zahvaljujući inicijativi i zajedničkom angažovanju meštana grada Novog Pazara i Direkcije za izgradnju, koja je izvela pripremne radove i pripremila teren za asfaltiranje. Meštani ističu da završetak radova za njih predstavlja mnogo više od uređene saobraćajnice. To je, kažu, ulaganje u budućnost sela i razlog više da ljudi ostanu, ali i da se oni koji su otišli jednog dana vrate. Posebno naglašavaju da je ovaj projekat primjer kako se slogom, zajedništvom i konkretnom inicijativom mogu rešavati problemi građana kada postoji razumevanje i spremnost da se izađe u susret potrebama meštana. Ja bih pre svega hteo da se zahvalim svima, pre svega opštini, gradonačelniku, Direkciji Berinu Ljajiću i svim ostalima koji su bili tu, znači za što god je trebalo, izašli su nam u susret. Mi smo prvi mah smo otišli samo onako da vidimo da li hoće da nam pomognu, jer smo stvarno imali nije da ovo uradimo, da asfaltiramo, jer baš sad zadnje vrijeme se prave često vamo i vikendice i često se dolazi. Bez tog puta stvarno smo bili ugroženi, jer samim tim on se prožire cijelom dužinom pored potoka i onda desi se vremenske nepogode. Par puta direktor Direkcije Berin Ljajić nam izlazi u susret, slao mašine za sanaciju, ali to ne vredi. To sve može da bude tokom ovih letnjih mjeseci. Što dođe zimski uslovi, onda se desi da je put nekad i neprohodan. Ovdje ima baš meštana koji imaju malu decu, imaju potrebe, stare roditelji i slično. Došli smo na ideju par meštana u saradnji sa gradom Novim Pazarom, koji nam izašao u susret, i direkcija na čelu sa direktorom Berinom, gradonačelnikom Nihadom Biševcem svakako, izašli su nam u susret i onda su oni omogućili te zemljine radove. Znači sve što smo tražili, to su nam izlazili u susret, nije imalo nikakve kočnice. Najvažnije da nismo nikoga pitali koju stranku. Ovdje znači nije imalo stranka. Ovdje smo radili sloški i braski. Znači ovdje nije imalo stranački propagandi. Ko najstariji slušali smo i ovi mladinci i završili smo ovaj projekat, najvažniji projekat za nas u životu. Ranije bilo ovdje, nije si mogao da izađeš sa pešačkim, da izađe pešak, nije mogao da izađe do kuće. To su blata bile, dogonili smo ranije, to sipali, ali za nas nije su radili mnogo. Imali su tija 20-30 godina koji su bili na vlast, nikad nam kamion dognali nisu. I sad stvarno su ovi ljudi uradili za nas, i opština, i urbanizam, i nema šta da pričamo mi sad. To je neprocenljivo značaj. Kako je ranije bilo, ili je bilo prašina, ili je bilo blata. Teški su bili uslovi, ovo je sada se neuporedivo polja za život. Dosta se proširuje ovdje, narod pravi dosta i vikendice i kuće, tako da dva sela, ne dva, nego više sela koristi ovaj put, tako da to je baš od izuzetnog značaja. Meštani posebno apeluju da se njihov zajednički projekat ne politizuje i ne koristi za ističu dobijanje političkih poena, te politička nadmetanja, kako je naglašavaju bio slučaj nakon završetka radova u Kruševu. Ja bih molio sve političare da ne koriste političke poene u građane kao što koriste u Kruševu. Jer nas niko nije tero od opštine da kupimo pare, mi smo ovo samovoljno. I oni su nam izašli u susret, da su nam odradili pripreme, i ne bi želeo da neki, kao što radi se u Kruševo, za zavođenje građane. Nego neka kupi pojene na drugi način, a ne na građanski način i na tuđe leđa građana. Isto bih hteo da napomenem da ove neke druge stranke ne koriste ovo, jer smo mi ovo tako reći sami odlučili da Kao što koriste u Kruševu. Hteli smo, u korist opštine, mi smo sami ovo odlučili, jer mi smo svesni da ima mnogo prioritetnih ulica koje treba da se odrade i koje će se vremenom, inšallah, i odraditi. A ovo naše, ko zna kad bi došlo na red, mi smo sami odlučili da skupimo pare i da ovo odradimo. Ovdje nema pojena,
Ovde dela su urađena. Oni su nam dali 30 dana, mašine su nam dali. Odradili su za nas. Mi smo dali to nešto para, oni su više mnogo uradili za nas nego što smo mi dali. Zahvaljujemo se i Berinu Ljajiću, i Svijem, i Senku, i Svijem, mi nemamo riječi za njih, stvarno. Oni su nam izašli u susret. I moj krak koji nikad posud nije, 50 godina. I to su nam uradili. Krakove su uradili gdje su stigli. Nema biranja onda ovde. Mi smo ovde složni svi, nema šta da se mi delimo ovde. Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac istakao je da je završetak radova potvrda da se zajedničkim radom i razumijevanjem mogu ostvariti konkretni rezultati. Oni su stvarno još jednom pokazali da budu primjer kako kad su jedinstveni, sloga, da i ovakvi projekti mogu da se realizuju. I ovo je primjer da kada lokalna samouprava grad Novi Pazar zajedno sa svojim sugrađanima ovakve projekte možemo zajedničkim snagama, dobar primjer, da možemo ovakve da realizujemo, a znamo da je put bolja budućnost, tako da sigurno izgradnjom ovog puta otvara se bolja budućnost za meštane, nove mogućnosti i perspektive, tako da je prilika bila da stvarno da im čestitamo još jednom i čestitamo i zahvalimo se i da poželimo da srećno koriste ovaj put. Direkcija za izgradnju grada Novog Pazara na ovom je terenu radila pripremne radove, objašnjava direktor tog preduzeća Benin Ljajić. Iza nas vidite plod saradnje javnog preduzeća Direkcije grada Novog Pazara sa meštanima Žiračkog Dolca i svim donatorima koji su učestvovali u ovom velikom i lepom projektu. Direkcija je radila pripremne radove. Vrednost tih radova je 5.600.000 dinara. Pripremni radovi odnose se na sve zemljane radove i tamponiranje puta. Pored toga radili smo i kanale i propuste u gradnju betonskih cevi, čak oko 50 metara betonskih cevi i 5 poprečnih propusta. A nakon toga i tamponiranje, nakon čega se i asfaltirao put u dužini od 1,2 km. Selo je dosta blizu grada, brzo se stiže, vidjeli ste sami, brzo se stiže iz Mura do ovde i ima veliku perspektivu. Dok smo radili, dok smo izvodili radove, već je bio primjetan veći broj posjeta selu od meštana ovde, tako da nema nikakve sumnje da će ovaj kraj da zaživi, a s obzirom da oni imaju u planu i da kroz saradnju sa nama i nastave asfaltiranje možda već i u narodnoj godini, sigurno da će se obogatiti stanovništvo. Ljajić objašnjava da je osim pripremnih radova i uređenja terena za asfaltiranje glavnog putnog pravca, direkcija izvela i sanaciju 2 kraka prema Luksiću u dužini od 1,5 km, kao i kraka prema Hasanovićima koji nije bio saniran gotovo 50 godina.